wateze inyoni wateze inyoni je nanjye narateze inkwano nawe warateze aba bantu babateze ego naho nimutege umutego rero mwebwe rero muragiye gutega nanjye ndi inyoni nimutege mbona ibyo muriko muratega daraba ko fata tega nimutege tega imitego mwerekana imitego muyizingi mwiyaranje umutego uza kumfata ndi inyoni ndiko ndaraba ko muriko muratega kandi namenye ko ari jewe muriko muratega aho nimutego wa gushibuka nimutege kandi nawe menye ko umutego uriko uratega umva bwira mugenzi wawe ngo renga nabimenye byamenyekanye erega byamenyekanye uzi ko imitego yateze naho nabimenye bayiteze n'ibigori babisize hano n'amafaranga bayasize hano n'abakobwa babasize hano n'abagabo babasize hano n'abagore abagore bari hano abagore baraha abakobwa baraha amafaranga araha icyubahiro kiraha kandi babiteze ndiko ndaraha aba bakobwa niba ariko abakobwa beza bari hano n'amafaranga yose bayasize kandi Yozefu bamutupo n'abarozi bari hano mbere bose bari hano abarozi abakobwa amafaranga ibi byose birakoze kandi birondera Yozefu kandi yabimenye iyo bariko baratega ariko hari umuguma ubwira ate haraje n'umukobwa haraje n'amafaranga haraje n'abagabo haraje n'abagore haraje n'uburozi ngivyo biraje ariko namwe niyo dusomera rya jambo mwebwe mugume muteze rya jambo topasike lote ariko duhagarike dutaye cyangwa tubandanye pasike uzi ko bateze ntibakubita urugohe kuko hari uwo baryamiye kuko umutego utega ubusa kubera umutego utega ubusa ikiguruka cyose iyo kibibona iyo bawuteze Yozefu ariko arawubona tapasi kubera umutego utega ubusa iyo ikintu gitegwa cyose kibona tapasi rotepesi kero tutekemereda sawa abakozi b'uyu aba bose bateze barantumye baca baza akamubwira ati rero genda ubwire Yozefu kwakenewe hano nta muntu yoza hano umukobwa cyangwa umugore ingo nta kibazo nta muntu w'umunyamafaranga afise umunyamafaranga n'ishimwe so uyu muntu rero uyu atumwe nawe afise misiyo yo kuncisha mu mutego kuko barankeneye aravuga ati rero ugenda aragukeneye kandi rero nagomba nakubarire narishara aragukeneye hari telefone byihutirwa hari umugisha ubonetse hari icyo agomba kugukorera ngwino araza kuba ngwino uje gukora iki arihe yakuntumye arihe sawa aha arashobora kukubwira ngo ari muri karitsiye kanaka ashobora kukubwira ngo ari mu kabare kanaka ashobora kukubwira ngo ari muri hoteli kanaka ashobora kukubwira ngo kandi ikibazo cyawe kira kandi rero aragukeneye arankeneye narisha nawe deta honge tuja kumuraba aha niho duca aha niho duca genda ubamarire ataraje
tugutumiye mu nama nashitse z'abagwizatunga urashobora kumbwira icyo mwandonderera twari tugutumiye Geneve nashitse z'abagwizatunga nashitse karibu wicare hano ngira ibintu nyamukuru mwampamagara twari tugomba mu gutunga mu gihugu cy'Uburundi mungira ego mu kwisaje uranzi oya sida nitwa Pasiteri Umunyamugisha atanga ibintu byose haleluya naho bashaka bakambara ibyo bagomba naho bashaka bakambara ibyo bagomba ariko nashitse kandi umutego uracyarindiriye haleluya nzogenda nzoshika iyo ngomba nzozunguruka nzohashika kandi nzosubira mu kazi kaje bazoharara muzohirirwa muzosonza muzonyagirwa muzokuritika muzogorwa rekana kwari genda umubarire ati byaramenyekanye umutego washibutse haleluya nukuri kose haleluya dusomere aha genda dusomere aha tapasi kelote tutekemele time tu message nkuzaniye umutego washibutse ingorane dufise n'izi zonyene abawuteze barafashwe n'uwo bari bateze sengesho tugiye gusenga haleluya havuga gute ego kuko mutego utege ubusa oya subira hariya muri ya zaburi umurongo w'indwi n'umunani 7:4 rya Yesu 7:4 ku murongo w'indwi ubugingo bwacu bukize ukwinyoni bwakize ego ariko ntabwo ntavyumva ubugingo bwacu bwakize burakize bwakize bwakize umutego bwakize ibyago haleluya bwakize ubugingo bwanyu bwakize ubugingo bwakize haleluya mutego washibutse ndafashijwe mana yanje washaka no shaka nkageza ngaho nafashijwe mana yanje haleluya nasi umva nafashijwe pe baratega ariko ntibazahuri baratega baravuga ariko ntibazi uwo muri ko muravuga nagomba ndabararire haleluya ntabwo twizeye umunyenkono ntabwo twizeye umunyantege ntabwo twizeye bumbafu ntabwo twizeye uwananiwe uyu mutego washibutse kandi ubugingo bwakize ako ntabwo nari hano bavyumva cyangwa mushaka ngo mvuge umwe wese mvuge umwe wese se kandangiriza ku kindi basi dukomera amashi umwami Yesu ko bagize nimba Yesu baramuteze nuko yari uw'umumaro Yesu baramushutse bamutega imitego myinshi ariko yose yarashibutse abayuda baramuteze abafarisayo baramutega abanyabwenge b'ibyanditswe baramutega ariko nta n'umwe wamufashe nimba umuntu ariko aratega imitego myinshi nuko aba ari uw'agaciro kandi abazokora iby'inkomezi nico gituma wari uzi ko wabyumva haleluya
umusa iyo bawuteganye nabone nyemewo abone. Haleluya. Nibabandanye batege ariko iyo yose itegegwa iki umusa. None ni kubera iki batege imisi yose ndi wabona udategwa uzobura umuhombe uzobugowe ariko nibatega imitego myinshi ntacyo bimaze ntacyo bitwaye. Ninda basi yogera kanini uzogenda ubisimbuka uzogenda ubabanaho bazaja bagucukurira imva Imana nayo izizi sibe uzogenda ubisimba uzagenda ubabanaho. Ibyo binatosha binatosha. Haleluya haleluya. Hari imitego bari bateze n'ubu ndabonye iyo bari bateze n'ubu ndabonye iyo ariko ntacyo bitwaye. Ni ukuri kose ndarangije sisubira kwigisha ndarangije icyubahiro n'icy'Imana ndarangije mu izina rya Yesu. Icyo ngomba kuvuga ni igiki nuko ninde bateze ushaka ninde ategura imitego. Haleluya Zaburi ya 91 umurongo waho wa 3 havuga gute? Zaburi 91 umurongo wa 3 kuko ariyo izogukiza umutego w'umutesi n'ikiza gihonya izokubundikira mu moya byayo akira kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo akira ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza akira ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro canke n'umwami urashwe ku murango canke n'ikiza kigendagenda mu mwiza canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abana 1000 bazohindikirana iruhande yawe n'ibihumbi 10 iburyo bwawe ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa. Ubona ingero y'abanyakibi wagize uhoraho ubuhungiro bwawe isumba byose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira icyo kikugira kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe bazokuramira mu maboko yabo woye muzitara kwibuye uzokandagira intambwe n'imamba uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka kuko yahuza akaramata nicyo gituma azamukiza azamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanje azonyamaza naje ndamwitabe nzobana nawe mu marushwa ndamukiza muhe icyubahiro nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Asifiwe. Bika Bibiliya zanyu zose nawe utokumva uzokumva ejo cyangwa uraza kumva isaha 10. Haleluya. Wihebuye wacitse intege wataye ibyizigiro abari wahagarara tumusaba imbabazi. Wakoze ibyaha wafashwe n'imitego ya mitego y'abakobwa y'amatelefone b'abagabo birahari ahagarara. Hari abafashwe n'ububoregwe hari abafashwe n'imitego hari abafashwe Rotekero uzamuye amaboko yo kugushima. Ndio aba aje bahagaze imbere yawe. Yes. Ijambo ryatubwira ngo nta muntu yaje imbere yawe ngasubira inyuma amaramara. Umutima wabo ubakiriye urubanza kubw'ijambo ryawe. Barabyemeye nibo bihagurukije ntaho bahagurukiye. Yes. Bemeye gutsindwa icyo bakoze mwana. Ukuboko kwa karabuze ngo abo muzosabira imbabazi bazozironka. Gasabira imbabazi itorero ryose rihagaze. Ndabasabira umugisha uva mu ijuru. Icyaha cyose uko gisa kose uko kingana kose kiraranduwe mu izina rya Yesu.
urakoze kutugira imbabazi mu izina ryawe ngera Yesu Kristo amen.